marihita saluhu na paparanyo putta na marsangapi. Di sona nungain na laho mga lusi aka komen na masuk to YouTube na binainon. Jala adong dison komen niya mata isa pangura-gurani ng Andani Padiangan. Andani Padiangan. Padingat dia mana yang natin. Alay mo lo husima kon pasti do siya paparan no puta siya kang maraw natin. Perlu ko day ng komen nay asa niya lusad do dinggan. Pardia do bayon. Oh, pardio bayo. Torso day nang. Jala siya ni sero di karang bayo saritay. Oh, gabi siya. Pardio bayon inay mana ni pulong natin. Di awal li YouTube piyama nung ngahupa buwa idia hobak kwate. Nung ngahupa buwa danga dong ison nomor buni-buni amang. Jala pulung na mo siya, dia pulung na na. Siya dia do Di karang bayo saritay. oh, dang na makarang cerita namang da. Daw. Na mangulak kon na nga dong idon. Dang na makarang cerita. Jala dang na cerita amang da. Torso din nang nasa sekalian nelu si komen na. Parjolo do hotu siya nokpungi. Bah. Haro dasar rimana ko mameluk ko songo niya tiyan. Haro na. Torso din nang. Molo neng viral. Oh. Udang do pecara. Ay dang nalaw mabepiral diri ko di sodaw. Manang nalaw mar business aw ni son manang marsi mangaluli sumisik sodaw. Alias alana aw mabir. Poda arong do jalo ubigi upeyok siano pukku na marsangabi. Alay tutu marhite maju ni zaman songonarion zaman ni akka happy do YouTube pon. Ni bereng amang aka YouTube na binayin niya kadongan na kanasing nung ngagudang marapalangan. Jadi ni sorohom maamang zamanon. Ido uban na binayin YouTube pon. Dang namamuk ko naman. Jalang nga mula-hula kupalukon. Pada tahun 80-an mas seliling opung ko. Unang majoro uro opung ta. Alana mo lo uro no opung ta naso ororo nasolo do amang maropuk kono pukyate. Opukku nasangapi pada tahun 80-an nung ngaroma muda itu pertibion marhite sorangan na manang marhite siyauna. Niula kumamusaya mang marhite YouTubeon. Itu amang da. Jalan nama karang-karang cerita amang da. Jadi di somma niya namang. Manopuk perlubo-lubo kamo niya. Kuate. Buasa adong songonon. Sedia dorong songonon. Hudip puro adong ropa nunung iritio. Ali gabi pulukonomu manimu nama karang cerita. Daga. Torso denang. Dia pulung denang. Molo neng viral godang do pecara Wah. kan. Nah, baru molo memang jelas do cerita mon. Oh. Diurak do homar cerita dohot akan tua-tua. Oh gabi. Alayat dorang so hulen jutut zo mangelusi pulung mo nate. Mungkira atar songon na daido harwa iday ho sire pangaratu nate. Atar dapo gagayato do harwa wate. Tar songon na tabu do harwa sira iday ho pangaratu amat ya mangate. Jala mo se mungkin atar adong do perasio barmu na jonok tu tanaurat ate. Tanaurati dia. Tanaurati hobban. Bona pesugit. Jala opuk na sangapi ngajojo ipulukon dang gulu-gulu di bona pesugi be molo opuk kidaw. Haro roat dia mangda asal. Justru di somba ni Allah mu bagas di pikiran namang. Buasa di tanaurat bona pesugit dang adong songono nete. Buasa di pangarat tuag gabe dong. Udip pura dong panunung iriop dio. Bohamang mangulur pe panutum muna boru do delehi sukuda mang detong mulu mangulur pe te boasa adong si songonon sia dia do dele nong gabe songonon ni mo joto una torsongon na mabok ke putusan jo hamang itu si donokku adong pe sa nang pelung na dia pe Unang buat karanganmu sendiri bos. wah buat aku mah pe karangakku sendiri daga. Mabir dah udah bah, mabir. Itu tuh.
Jadi au dang nama bekarang sedih emang dah. Adong dope pulung nena, dope? Kalau memang jelasnya kau, Oh, tunjukkan jati dirimu di live. wah, marhua para di live. Mulu adong do pangatusiyo diho. Mulu dong do pamoto ammo. Foto ko dia lang. Buasa pala marlight. Ini hita pero pak boy. Pero pak boy sa marpulung dia hita. Foto ko do tempat. Ngai boto hoy, ingan aku, pala dia nomor mo sa marpulung kita, ini hita pa jumpa. Ino to mulo gentleman. Mulo na minoto miro na to. Manang na di dia no na so masuk yakal mo. Asa urok to ho. Jala siyan mulai hubain YouTube on, ngajo-jo upuluk kono namang dah. Mulai siyan atu jet tarigot tu YouTube na hubain on, tanggung jawab do amang. Marhitehon poda na siyan o pukko na sangabi. Jawab. Ye buang sa amang poda sito honay. Poda na ulii. Songoni pulung. Bayon. Songonon bohan. Ay anak ni Raja do amang. Buhan. Alay, adong do poda ni na tua-tua. Molo neng mamuluk ko pulung mo majolo dilat jo. Bibir mo ito na buhan. Idilat toro amang bibir mo mamuluk ko pulung mo. Unang mani aku amang. Molo tung penungay, naung adong na yang nartam portibion, unang ibek ko amang. Anda, unang ibek ko amang da. Pacingot to ringa. Jala, buhan mo sa pulung na, nang adong na pulung na. Adong be mau lamar live langsung juga. Oh, itu. Jadi asa mana kita tujulo namang dah. Jadi rasa puluk ko tuh amang. Molo songon na so adong masuk di akal mu. Boy kita makatay pa dupak. Idi ka pa jupa. Asa marpuluk kita patupul. Asa pa jupa matani ihan tu matani dekin na pulum na tu te. Jadi udah pala mar live. Jala mo seda, orang namar bisnis nomong tidak. Molo opuki na boruki sidihu tak pulung na. Unang i-business son, tidak. Unang i-business son. Iro sido honokku. Asa manat kita jujulo namang. Unang iripu hamang na si goje-goje yon. Jalan nga mula-mula upuluk kono namang. Yang namang ukanong agoda. Iro. Molo do rok kono alay mungkin. Molo do nang ilay sa ngiroham. Buwi di. Buwi do to. Aw nang ilay sa ngamu. Oh, lo boy di alana buha. Ala sama-sama peparan do hita. Au zolma, hope zolma. Ho peparan, au peparan. Irot to. Alai molo na sutari dei, na somari polai, na dukari, no sutari dei mang, no somari polai, pudei. Urang cubo-cubo huamang ilay sangi huamang da. Alanai pudeni opukku na masangapi. Puda ni na boruk ku si tulu sedalane amang da. Mulu le sengamu amang. Mulu songon na ipes roham bangida. Silakan. Alay unang opuk ya amang da. Ima si puluk kono kutu damang. Dia adong no pe komen ni senang puluk ko dinang. Adong nyon. Bisa. Nurlana Sinabariba. Nurlana Sinabariba. Boh. Puluk ko dinang dia pulung na. Perdia Bayon. Sia dia do di Karang Ibana Seritaon. Nang bagas do sahih nion makarang seritai terlalu maju kau kawan. Gabi. Makaning pe hampir mirip lu lela suku-suku. Benar. Namar sahih do nang bayon na terlampau maju. Alai ido panggura-guranan kaning Nurlana Sinabariba. Nurlana Sinabariba maksud tu diri Sinabariba teh emang teh. Alai mulu husima do nangit Sinabariba. Ay songon naso adong donian. Hona malang berkaitan tu margaku manang tu YouTube nabi na inon. Songon dia mah patak kasdamang joda. Alai himay mga lusi. Sailala na Suhardo poda nati kosi barita naulii tu portibion. Iro say dokkon mahol jala rais dala kusurgoy biro lapatan niya. Usukot jud amang jo.
Mahol jala rais delek kusurgay. Dang na dong si Jakitok delek kusurgay rais. Mahol daw. Mahol jala rais bakol masuk pode na uli tuzol mani portibion. Ilo da siro konokku. Jala say Suhardo pode na uli tu jol mani portibion. Ala ilo da. Saya koko nang maksay, nang bagas do sahit. Saya koko marsahit. Saya kono mo mang marsahit. Baik, dia na masuk akal mo ama. Pabuwa. Jala, dia do kedudukan mo nung ngayon na makomenon. Siya dia, do ko damang. Siya dia do mangalusi. Jadi unang pala sa ngoni pulong di daam. Iro na hudok ko tuwa mang da. Jala, audak pala muruk iso da. Tor na sugudang. Unang itortore huwa mang na sugudang mo. Unang igarto na sudarang mamang da. Iro si pulong konok ko tuwa mang. Unang iro ko terlampau maju, dia na terlampau maju mang. Baik das kusukumat to. Unang turibot to keputusan. Alana on patuduh pode no pukki wow. Mangulak kon pode no ngi pode no pukki marhiteo zaman no ngayon. Na mangulak kon do namang. Dia na so masuk akal mo. Dia do na so masuk roham gabiar tubuh pelung mo nong ritikin na do. Ido konison. Nang bagas do sahit ni makarang siritay. Oh iya. Dia na so masuk akal mo song sukudama. Siya dia do mangalusi. Asa kami do kono mo na marsahit. Jarak pala pagajang kulala alus. Alinga sangga ipuluk konon sa kalian bani alusan sa bilog kate. Jadi oras mate ngate. Tujulan on ima si peluk konoku. Oras.